Yawan jika bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat glenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Keseniang jongki kasih hibatrai sebar ke jela kumbapau ke daybank bagi day tang hibatrai haki office sarkar bad haki company Henry Kidan patru kibala seniang kum kinong hikai lani ki professor haki skol ba kibala pau hakari India batru syaka perthai. Haka jinglet jonga kun hon usulong mil ukurwa ka atiar senong ba Delhi haki negi artayo bemenswa la yo banya kendu ya kawai kanong hikai kibala syong thaj haka jingwan ya simbenta haka lempung ya merging mut halor ka ktian khasi kibala penlong daka khasi Author Society Hawaii MCA New Delhi. Kani ka professor kepada ka longme kani ka kong tiplut nongbri ka bahikai ya ka subject sociology haka Center for Study of Social System School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University ka babaro gi khot lingkot ya ka da ka JNU New Delhi para ka jingya kran lingkot bat usulong mil ukurwa ka atiar kalayo banya kran halor ka ktian khasi batru ka rukom em ki khasi sabar ka jella. Mentang ngadon hangi bat nga iwe ni professor dari belasong thaj na po Jawaharlal Nehru University. I professor Tiplut Nongbri ngin ong du i da kemang ikot da tien kasi i kong Tiplut Nongbri. Mentang ngadon hangi po YMCA we na kini ka hall ya ka bakila pelong ya kini ka lumpung ni mer jengbot bat mai lawan ya ka bani simbenta kini ka lumpung. Mentang ngin yo ya ka bani kran bat i. Habi day bat kata ka tien kasi ka ba i syam kumno kata ka ketian kasih kalau ruspa berhaduk kano bahkan dia ketian kasih kenang lah susu pan penruspa susu ya ke cai benriu ke jongi kong kublai shibon ya kini kapor ke jongpi nak liang sulong mil ni ai kublai pi ke senyang ke bapila no bat ya ke bapila ra ya ke nam jong kari kasih jain tia kong la banye thu yang ni aduk katno sisa kata ketian kasih jongi kalau ruspa. They have student juga language ni linguistics semua literature dari sociology they cakap tadi juga ni kedai rikasi oh review kedai subject engage they PhD thesis na to akan yang kasi dengan so ha por bang le PhD mang ha kuli ke kedai kasi long ka ke ba sanat shibul ma ba bun pikir tu ba nang from just nang apa nak buat nang kram ni kedai kadin chute एक दिन सारा हम चितम हमारे बांग्ला स्कूल पढ़ेंगे ना अच्छा तो बड़े कॉलेज मिशन खासी बट ना स्टार्ट तो ये तो ओके है यो मार्क्स सिकेट ना तो बड़े खासी कि वे कौन बेलन नंगरूम betul kai खासी ni हो से मेरी कॉलेज मिशन कमाल की kai जिन बने की सपना ये हमारा PhD रू ये ऐसे अपनी तो खासी dengan siapa kalau dia itu baik ini cimut cimpat kat ini filosofi seperti kritik besar di syaratan cimut bilang ke itu bah ruspa apa kan te asbab kata kata Fishim ya kani ke subject social sciences kani ke subject itu te hadu kanu trai por ba hikai te ladang ni ong hatu ka ktian kasi lala ne am trai ladawan ong pan penrung ha kani ke subject ada ni ong ban pen kelai na kitian nong wei ai project ke ban long no se kitian kasih itu kan syam jinge ne ya matrai ya mementahi ini ki technical terms oi lam jinjing ini ki kitian bakan himan ke por ki macam respect untuk kasih ke rakyat bah matrai kan akan boleh jinge tapi kuma hin ne ai tu lecture ka kasih le nama ba ka kadang nama kan perkat untuk ini di benar kasih dah dia malah syawah nang ne na perkat pada nga persyang hiban penkelak tin itu di keren cunga nala be manam sitom itu tin ben wa sama ai for the day perkat bagi dia keren masih isbat hai ber keren maka for balang pat number 4 ba keren kita di kita ke shule hak dak tu sam perkat nilra yo hi kala ke for ke ba diam kita macam keren cunga ni nala kelas itu pasti maka itu sini yang bayar ke bahe buan PhD juga tinang way ke bagi lawan kelas aktivitas kum ka noi kai san koi tli kisnem layat kat kum ga jiya lenti jong jela hi banong tengi pilai kendo bakini ki samla pule jan man lau snem mentang yong ngidon kam ndrum ne ka pok ne ka bokra jong ga riti sanchar ka jong pi
bahato kadai haduk katno kata ka jingdon kam jongka namar ni smotho baki kena samla gami ada nujor baki kidi ke sempang bat ki start baru lada penderung ya ketian haduk katno pat ka jingdon to nang yo Cuman toy de ko crowd mar ki muta himna ko ka schedule to ko sis ko India ne muta ki khna ki shan ban pie ni PPSC examination kim la hab le da ketian English ini da ketian kan no kana national language ko di India ke de muta shibu muta ya ka khasi akan tio to ka khne ko praju ka di British in charge ko di India kila ban pie ya ka UPSC examination ka ketian khasi kalau kecil orang kau itu, baik he notices the one of our government of India tu, we haki tu national languages, khasi hakat dua mentahi, imla menjadi kata, nama ribat dua batu batu lupa jangka, di sejarah dari India. Tapi kalau ka cintu nong yang legislasi mengyok pada nong kau kena isu dua jangka, konstitusi dari India. Kini ki announcement ki notification dari India berkait imla menjadi. Nang tu ada ka fund ka bahe yo ban penlut ka thok katar ka kelas tin nak tin nang wei cak tin kasi cak tin nang wei kani kan ai la di khna ba khna ban yo rung ban access to the ideas the theories ki ba ki start jang ka perthai di ai ni ko man ta ba de ka pisar ni duna o ni dan ya ka cing kan cing pa le ka ni de yum nan la ni sien ba ya di India so India pediang ni bawa jangi dan pendung ni kasih apa ka kena apa jangka di senchat jangka de ila ban yo shibun ci mun toy wala ban rap ni apa betul yar ke ka tien kasih jeni tien kasih ru mun tah oi tien suara harga standard language program apa rimo apa ka katar de shibun tena tien ka deh itu midan ko kasih kita marong himdan kala ba yang dan pendung iki ko katar lukta ci sa charu bila da menta ka sakar India ka ailat ini begitu ko ka lega each schedule mo to the institution tinggal banyak kan bagian nambah di internet ko lan pendung aja ko ini serikasi kita ko mga kuli ko ga kwat man ni itu ko kwat di ba hading pri muyong ksiat haka tu kuat dan ki conversation itu haka kiti nongkrem malam sekut ha ini kita nak tin jain dia pada tin panar kamu nak langsung tu nama ba nak chong Islam sabar nong mungkin hampan dua jain dia bukan jain dia mungkin di situ ke ni minta sibuk pada kedan ki kuat ni kidan ke kala pendung ini di internet hai ko ni nak ni ya video banyak kendo begini ki samla puli bawan nak keleng tu beri kasih jantia tu kiju pensnow ne mipi habe day but kata ketien ke jong atau ke de ka ba dan ni ke suk na shupai de gini pali hapa shalom le kiran khasi ko ki khasi bi te ki khar ka yaro ki khasi le na thai ka ketien khasi kom lo ba chitom ki baken nangban pan pule ke maveling akili pi kini ke jingkili kelong namar ba ke judon ke jing tentho lo ki ong ki khasi sien be kilami na lasnong kila klet no ila ke jong ketien namar ba kila ya kle hakata ka imlang salang but babun sien hiru mentang yong ba ketien khasi ngi shimla ye kran chu ndai pi pila long kum kata ka kemie ki babun kini ki samla kuli khasi jong ya to ki da penon kam ne amne kata ketien ka tin khasi how you pram kam pramani ni ani ko phi ka way ka agent bayar apa ini hari dia ka tin khasi ni bukan yar kan sa mo kadai ka balankistan ka balankistan hame ha ko delhi ka personal experience na kalau mo ngala badate ne ka khasi identity dan ba ka balankistan dan balik nya sang hum to mirwai ka chirwai da khasi dipilih ko ba da khasi haying diwai da tin khasi ka identity ni pun khasi kan le aktin tu khasi kan le entah sibuk ngomong niam ndak gici duai le itu hakan ko kom ken ni pandai ka aktin tu ni ha ko so jang ni nak subject sociology nasno ba kan ko sta da ka wai ka liang kala pen pirut ka institution tu di video mo de hakat wai pada kaliang ni ka tiarap yang ni pandai pensam ya kari tiga dastur ya ketian cumi company ya ketian keti ikat ke bible kata
balang kristal don shoot internet hapo Delhi menta nasyong chani pada Delhi san polis ada kamtan ko balang kristal nanam la mai para khasi la cak piap chamu ke ni punya Hindu para mo ko lang long Hindu ru nama ka jingit kata jang nama kanya nak long dong sakni dai nanam yo la pada kai pan practice ke khasi jaga kren khasi but para cak para do para snam no ada kecidan kan dia forum ko ka balang kristal jadi ke wina ka platform tu kebayar ini kasih banyak teli banyak kan hek pesan hek pian Tenangye kami ono kikon kasi yang ni apa Delhi. Ndrei namar bapi ong PM kisa mata Delhi. Kai ka khobor ka jongpi ila ki jong ki parado prasnam khamtam be kini kikon samla kitang he dangsan. Hagabe de pat angin yo ya ka jingkin tu kan pam pi namar ni te pilai yat e kerta ka jongpi. Yang idon kampan ya kita ka jingkin tu na kita ki menginong no la syai kani kan yai ne pat pakidon ki long din ki joni ki belaju ai perto pat ki belaju ai kerpat tu kai ka khubor ka jong scoba kawai gon ban ong ba ka kon samla chi don chibon that is start often paring ong they have very high potential experience na chi kai jong ha po chi ni mo life was some snim life was some da po chi ni the south stem ha po janga mele islamia habane majority ki kena khasi par ki be ki kena mulum ki kena khasi jami the beaten solid the happy marks entrance examination ni don ding itu yang penting apa grace marks itu ki be manyo ban rum po jien ni yang tak kena khasi tu dot kamale kira ada kita competence yang ki le examination kila apa sembilan kaman ai session te dengan pan ibe baki dan kita ke jadi ha pada kita ni le kalat okay sebab ha na yen asam la men picture disco di kama ila shisha ban kam dan he penyar ya ka tinang to start ya ka ini ke dosa tu saya ni amar blay la kerpu kerpang baca dia kasih walang yang dan shisha kata ka katar kamu blay kata ini talent kata skill oral tradition chi kumuhan hado kata tulis kam kita tangan ni banyak baik itu bukan jadi philosophy ethics banyak ban learn tu komentar tu kita ikut jangan tak faham why plan kata ro kibri ki ong bau plan ni ki ong kasih di superstition kan mereka superstition kedai ka kalat ba kilong shwa jami kana tam umno ban discourage kibrio manong ki barakot bisa manong kibrio ki ba treshitom macam ko umsel ndai ban shupijit sabtu ki be de kana plan di kadar kata ina meaning kan dapat kita toraru wa yikin kataro kita taro walang ka way kalanti ko ba long sa jini ja ni ni walang shim ka ai na kibrio ndai ban shu siu ndai ban siu no de kata obligation ban pendap yang kata karam kebanyi sim lebih baik. Malah lagi pendap kita karam kataro kan wan dan efek ini. Hakacu ka por ya gitu hiba buat taro for example ni ka khanatang chung ka taro hi oi kiba kende ban long kibi berkat macam ibe iki video. Tapi siba no pila si ki to mani. De kelapa kini ki khanatang ki apartment chung kilong sama shwa chung ki. Dan kata ibu kata regulatory mechanism kan no ban hikai video along ban im nak bahok im nak berbek im nak trade shitom buram bu iwe ka retiro store kami dikasi ada cepat jengai ni ka yang kerupang macam ni dalam coba kau dok kata masih pun ki hikai tu dan hati ini kan di balang ka tungka syarat walam nanti jadi kita tidak nanti jadi akan lagi strong nasional de dengan syabab dia dah itu begini kana tang dari itu kau baru kena ni nasem ni kenal itu kan no ban ya mo walam dan kata kita itu menteri le satu kata dalam khiyar sebun jadi di mentala da yo sale kala tien ke jomi penrum no ha ko ka each of the constitution
Yo dekat fund bagian nak penjar issue kan. Apa ke ketian cumi dengan bisa ke bah bekerja. Kejela Meghalaya kamtam kari kasi jantia kadang ni senyam iyo ke kubor baka puli ke putih ke lanang hiar kadang mi senyam pi bilong kum ke nohi kai ke pat kubor kini kun samla sitai sipo Meghalaya nama pisa aku dali kin jingkin tu na kalian go jumpi hadu katmo ke puli putih kada don kam sisa namar PPM dali pio sisa baka education ke bangi oh tian nongwei kadai sisa hi ke jingdon kam ke ba baro ni dei ban shem ya ka ba kerpang Education kena ke boleh putih bi Allah dan kasih ketika passport to a good and secure life in the future. Kalau hendak ni ke education ke bagian dia kam sitong hingga mata ke ai kau di training kabin sarkar. Di permit di license ni kita ini lah kendang ni ke education ke bagian which is ke bagian dengan beberapa mesti. Jika education te kadang kam dari ni mereka kam lajong ni dari ni mereka kam sarkar. Education is good in its own self. It's got its own value. Education. Di kena kasih cengiru ngai mentau ki lakio ki bon ki biang no but what ka trei kam na jong ki kena kasih cengiru ka jelaskan trei kam jong mensya ngim tu borom ni ka trei kam na jong ki perkat da borom dan ka trei kam sarkar minta ki kena kelas tu ba trei kam sarkar kam de ka ba penonton yang ni kan oi kalau ni si cipang di ban penonton pun ka ini ke industri ke trade jadi kalau kita kalau cong dalam community, dalam wilayah penyiar, employment itu, ada kamu sekarang ni mana employment, juga employment ni lagi, juga tu ada di sini, yang jadi pun still jong, jadi ban icon itu ibadah lah, jadi kalau kita kamu jong pada, dengan education kebagian, tidak bertip ke scheme, ke policy jenis sarkar, pada kan ukur kaum wilayah network berkaitan sebab, dia kan jadi sibuk kan, dia hawayo ini kita konsum macam ni ladan kata ka tumu dan penyiar ka kampung tak hampo bila jom de ajin kerban shibo kuma non baca ki na kermen ba guna create employment di kampung jam ini de revenue ke state chi ma kum ke state chi revenue state tak dia hardly anything net 10% banyak 50% apa nak dan ini shi depend juga sarkar India Shikawat Nafasa India de kam yarap ke ni Syang subang cakpo ni lagi dan mereka kamajong no kaba ai baka ai jing sibun malam ai cirap itu beru kita katakan memang bisa seperti but banyak kata kuli dan kecina kasista education but kecingdan cakap kuli apa negala kadang kam sibun but ini ki mengalam cengiru kini ban negotiate di lobby but kini ki ki han support dari nang makin walang kita institusi kita ke basosi wei kalong bakan migrants bak sarkar India kala ni mata na pek cintri kam hanikins na income kala kiar sisa but bon petri hang turu tiketno nakadaw yu kata na pek wei kata ka lam ke cikam sibun ni kinang pahito nama radar kan migrants dan itu di hospital di bed doktor di bed itu human come manage bar setelah anyo di semua mulai hantai pada yo tip cina kebasisyan o kisya kan tip no hantai bang tu petri ko ni ke India ngaso ba kala hantiar kan ka kata kata wa hantiar ga tip mulai hirang ba ki panya ya kari jadi ban wat tip balai kalong kumi pakai diri percang kan dengan kabur ko itu kan klaim oke insan benar nak shoot ndai baka idin dan do kan hetno kajingkli ke bakhado mangi crunch pang education menta hapo kejelan marapo bari dari India baro ko idon kam ban country kam ya ka national education policy kaba kadai hi ka kajing katha ni sarkar India ne hapo jela Meghalaya jingin ong makia persya andre kami ka kenram tongi kwa pa panyo sono pi hadu katno kada don kam sisa ya kan itu policy angka kelambat pulih bahamu ya ka edikan national framework dia kecing sumpu cengai ni nang tai kabah nama rahak tu kan national education policy
ni ai emphasis no ban train ki kena haki ji start ki ba prepare no haka tele school chunga which I example no ko chungi lele masya ni tiang kam ban kena ko class dan la kena class ni just begin hikai chungi ke be ki different ni si pediang bilati ni bat antar ni ki kan kan ko text apuli katu lele examen dah pass you apply kam dia kam rum kam yang kita kani kan new policy pada ka ai emphasis bagi nak school ke dia nang sibun tu jakam public speaking and to keep public speaking is one of the very important our language is power, the ability to talk kalau ke bor no dia dia ai la ta security skills tu pada yang ketien tu ka language ni ketien mo ban kan ketien Hindi no ho ini persyak bakin ban long ya ketien Hindi ketien kemi ha pos nang tu ni mereka cukup apa pada ngeri benang dari Hindi ini benang ke English sama ba kumong ini keren betul lagi main lagi ko aban bajata ya ka hok dari ke jadi kadang kami ni bagi tip ya kiri kiri on their terms gila ban pendrem itu nel rangin naik tinggi pada yang sini dikit akan ko yang ya keren betul ke man sempu ai dari tinggi ke soal itu dan itu kita jadi kita kata nyarap yang ni dengan diberikan dia lagi tu cukup produk gila value kita kira macam tu dengan so pada multi language policy is good, multi lingualism is good. But the more languages you learn, the more you become rich, the more you become you are enriched intellectually or Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup. Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.